Kadek Sumitra sebet gati ulian bapane Iwayan Kotiarte konden tepukina ilang di pasihe pas mancing. Ia ajak bapane man gulung ombak ane tegahne sawetara 3 meter di perairan Bunutan Karangasem Rabu 6 Oktober. Ulian ento jukungi melinggap bapane ilang pelaibang arus. Tawange bapane ulung ke pasihe, ia subuh berusaha gati nulungin ngisi liman bapane. Cuman singidang, ia masih subengalien bapane ane pelaibang arus 2 jam meklone. Tapi sing masih bakat tange. Sumitra lantas ngideh tulung ajak wargane ngalien bapane. Nerima laporane ento Basarnas Karangasem, Bakamla ajak Balawista BPBD Karangasem, Ken Satpol Air Polres Karangasem, milu masih ngalien korban. Koordinator Pos Pencarian lan Pertolongan Basarnas Karangasem, I Gusti Ngurah Eka Widnyane Ngurahang, korban aliine di perairan Seraya, Kecamatan Karangasem, ajak Padang Bay ke Bunutan. Cuman sing tepukine. Tim terus ngalien di sisi kelot perairan Karangasem. Tim Bali Express ngelaporang.